Pantola last week he goes kosaya doing attributes in God, the character, the moral code, me pokot ye ta mepilngen sarawi. So kosaya me omnipotent wecha a powerful a kakong me koros. Maybe when you kapakapo ni marang count Jesus in that marang count Jesus. I malia like monyong sutralia tame powerful. To which is to wiki I Jesus or do me a santa. Wiki we wiki to a japan licky me manamanen Jesus upon porta met. Okay, so Puigia angi matamata wong at court, imakin casaleta court. Matamata wong water chukituk, upon casaleta chukituk. Book just 2 way wiki, a chokakiki young drama got me loud. Okay, omnipresence ewa character mo, a god was a chorus. A god was a chorus and so chorus. Karadam bumbika kuya kapakap nan timet, ikakuya kapakap nan timet, amanga kuya kapakap sapan, kauno koronga and so drogis. Okay, omnipresent. Omniscient which all knowing what ki kichakosai. Mamia yanga yimbai, aban rong daminda, a court, a wrong daminda, a con daminda. Such a chugapiji court. A wrong letter, a con, a wangi me, at a motive to which my sim we are margan tana. A county wrong we yawi, wrong non young. Okay, work sang aramas for glancha we are. So, imoman ngayon sa mo, pwede ma child chelip sapal, chebang kokonin osa nagodrasa. Okay? Eternal, ikasambalan chelen pilasa makot mangi. Apan so sa yung chelen pin lipe week chelan sa machay miminan public or private. Okay, ramas ko to san salamao non public, san salswood non private. Okay? Pokita chakin manokela, may chakoto mo omniscient. Omniscient word ki a forever exists among imiakoros. Okay? Eternal, sucha chapi sucha imui. So masucha chapi sucha imui among ilaw ya imagachangapiki yota. So ikoskosaya me ngensaraw ya rasang aramasaman pueki mia intellect. Last week ko saya mo intellect wecha matamataw up intellecta marina mesang rengot esipela sapol mamuyeno aitungal. Okay, ngensaraw mia will or decision will do wecha insene decision do wecha apilipil mia ngensarawi imakita to wecha ngensaraw to wecha buksaraw ko saya ngensaraw ya ramasaman pueki child more song royo. Okay, it's choko saya material body. It's choko saya ma yola mandili man. Choko saya life of human being. Akapukupukitan ito one ko. Akapukupukitan ito one ngayon sarawi. Nita ni songta mia child intellect. Mia child marain mesipalang kitikan an mamakan. Okay, a child a karani court. Amak child sapal. Kichela ange mind of Christ. Chaika church things. Chaika kasawi. Ngayon sarawian ki insene, mia insene ngayon sarawi, mia ngayon sarawi decision pilipil, tuwe cha kamuyo ngoy, mia insene tra, mia cha pilipil, ngayon sarawi mia emotion, ngayon sarawi kan matakla, ngayon sarawi pilkan limbak, okay? Ngayon sarawi pilkan blaspheme tuwe cha aramas lalawe, tuwe cha kamuyo ngoy aramas lalawe kita, ngayon saraw bilkan resisted tuwecha kukuyare suigu kala. Okay, nan basang kautangkan machay kuy uya chay program ni chay kasanet yun chay punsa sa ngayon saraw men buya mekot at chay punsa sa chay sasa chay resist tuwecha chay suig ngayon sarawi. Ngayon saraw bilkan masanto aso po kasanet yun tayban buya tuwecha resist suig. So karakterin aramas o ngayon saraw sa ngotroyo. Ikarabaw andagi. Ngayon saraw is a person. Okay? So, ranet o manage sa kluwa. Ibang kasaya jay yung point nan ministry of Holy Spirit. Okay? Ministry of Holy Spirit. Kasampal kasaya niya jayip sapal nan chiyang kung kasaya ngayon sarawin.
Lang kapag kasi ang chay kemperta chay kas kul ke quiet time kemperta tra apunak lau pras lau quiet time watawat kapag jingi dita ka watak okay and so quiet time Kwar alialuseli koko seli nan koko seli alialuseli soja udi sangapaka. And pray without ceasing. Okay? Pray without ceasing. Pray without ceasing da kot mo. Kapakap sa udi. Pagkapakap kay dega mo hindi ngay mayor pa na. Okay kinda. Ikapakap mensa nga. Muna ay mayray pilpiliw kapakap. Okay? Maurin sa ulang seri mo kan. Maurin sa ulang seri. Ima ka pa nasa agame kamu lalaut la. Okay? Nito ang sinceri kan rechuk sinceri. Pompop seli go wait the chapor. Rachapcha on wag takta. Awi armasan kamu Israel. Okay? So Israel chapor. So Israel corrupt. So Israel toted. So Israel kak. So Israel pink lang tarabangkang. Imo mong komuyongoy. Imo mong komuyongoy. Karita anso koras chakoto mong coach anso machap chip sabal chakin on fire. Ego sanya fire. Kaiten go mo. Kaiten go mo. Kaiten go mo kiyong fire anso makapa chakoto ren coach. Madawa keseri. Keseri kapa chip sabal. Ko sanya fire. No, babao, kolokoluk. Okay? Count Jesus, kolokolu, count Jesus, kamongayuk, kikiyaw kam firean. Amake kodoro ganda. Wow, Lucy, I fire, stutu e charancho yo. So me panganye ipurta, so me panganye watawat. Yawasai fire golaya. Estukola wasakis. Met kauno yeliklikir. Magomka pain. Komka pain we are coach. Okay, so yermen moidong discouragement. Makawasa makastumi minanti. Tamagang gisang gachal fire deep. Amakawasa makapakamangir tipamkan. Aso pukasocha fire. Udacha idingongo. Pukatabuko. Backpasang. Watawat. Koso yung god kabang purutang on fire and pronge kamkamakatong tatokang god. Taken limbakong god. Cha anana mimin on fire of Holy Ghost and so chorus. Pukuprong god and we yawi. Kaya de carnal duetra. Mix life. Ipsapalap mix life. Okay, cha can lose fire. So la sinia yan ngayon sarawi. Umpumpul lalat chay pokik chay mix life. Asa magkakon ka mix life ka men mock it up sa mock it. So ikasangukta makareta. Kapag kaos away ngayon sa otrakan miya, yung ngayon at a slumbering spirit. Keosa kastuya. At chaman story may ichap kita. Okay, madri sa klimaw. Rayanger kamagalgitan dyan, Christ. Presuso kao diselinan, lamp me, sodra oil. Sodra umpulen ngayon sa rawlale. Okay, sodra oil ngayon sa raw oil. So, mindinda pepona sa selingen sa raurang koros pepona sa seli uyalaram quiet time nak anan rano pon lokol kayangin sa rawi okay morin solang anana kayerta ischubanda kapakap men sa ngoa muna may raiban piliw kapakap morin sincere puele el chamo may bang kapakap bakriyaw te bakiw te sotro tolul kapakap Pues ima coachpan, coach otro we check. Oh, paktaba la bakaba, paktaba chimi kabagap, check kabagap mensang, check kabagap ni sawas. Kabagabo yala love relationship. Okay, just talk to you, Lord. I love you. Lang mia ngayon sarawi intimate relationship. Amia religion. Tagot religion. Uya ba narama song na kel po yung gotong god. Ansa magib sabal ng saraw katlong rea mo niya kampil po na sa seleran. Koros, ama relationship a sweet, intimate. Intimate to a tok pa na teng. Okay?
Amai ban God mi miliginai maur. Ibang uya lalam. Oh, bless sila na sambawad. Okay, so ministry of Holy Spirit tamang ngayong sarawagon buya. Again sa usay kichayl. Minda, kairta sa ngay, kapag mansancho ni sodro, kairta. May kapag mansango, aran koros tago uya silipam kang katrop. Awamante ng kapita man uya kapag. Okay, ya powerfully songer. Kasi yair na na testimony gan. Mga sawat patik pa na siya pumuraya. Ang samiyap chip sa palo. Awayas chuka kosay. Poren masay ka mokmokit. Anang kapitiya ita chop focus on Jesus. Nang kapitiya ko tato na nay maliyali. Pues apan nandiyan distract wuk pagkader kapag. At tama ko tato rin na nay matawaw. Mang Jesus sapatasangan sa utro. Awayas chugak sara. Nanti yang fokus ay malyan. Or kapakabo ay ba ko na kukula. Kareta magabil kapakap lokayat ke nan kupur. Apan to ka lang ko dan fokus na poson. Karas powerful. Kareta okay mailakan mo yung totok. May chugak pil sara pasang kapakap te. Mundi na niyo kayo manuya kapakap ko yung totok. So let the pray. Communion. Okay, communion of Holy Spirit. Imi song ko saya. Niya mo sapal ng saraw yung mimirma. Ko soya ng saraw, ng saraw. Lelampil pampasur machape. Okay, na mo santa token. So chalipilipil po, chay ka kadorop. Sumipano roti ya wachail. Amay rarti ya wachail po yaran ta kachayrong. Ay sumipano roti ya mo yung communion on God. Kapakap mo. Kapakap mo. Okay? Chaban sola religioni uyapang God. Chaban osa mengen sarawi can men communicate and love us. Limpa kong kachaylo ko doon sa usay kachaylo. Okay, so kulang nan point may mga ministry of Holy Spirit. Ministry of Holy Spirit here on earth is to take place of Jesus. To reveal and to show Jesus to the world and to demonstrate and continue the work that Jesus did. So ngin saraw tame ngin sarawi apu ko katston katogela tame Jesus chapiatar. Ari one limbagan God porque como yo ay sa papa God without the Holy Spirit kachapam yan nananchi chamen chasa history. Just chaka kasaleda Jesus nanachamwe. Okay, atapatangan so chaka maurala ramasi chamarasa ko religion ko yang saraw sa chawakla. Okay, memorin tipo mela. Chay koros kairtanan mo. Yes, sama kamangi dami ko susaya. One limbakan God magchan matawa. Chesa joka kiyang kache tatame Jesus kun buyako. Nduwan koto kela kupurang God pon sampawat. I karabana chapanyang ipsapal. Porque kichay ipsapal the same Holy Spirit that was using Jesus. He was using Jesus time on this earth. Ari Satan the donkey tell us our story Judas Iscariot puen pangala Christ yar kola lopula es a ser que me lopulao enable Holy Spirit to come to us. Ne? I saw some God planned it out anyway. Okay, so we are within Kemela Christ es a ser que me God planned our Christ and Paula pungen sarawyo pang godo. Puen sa wasay kichal porque jailen peweti di porque jailen makalagal tarian court o porque jailen ay mata pleu kaunda kabugabugan court ito na yang atamib mira lusang. Okay, so Eden moment at kun rong nang school kan Eden that motwal makauno kapika daw Eden ye presence of God. Okay, and some ye presence of God emimirem emimirei imindag wasan kapag wasa koros ansong kapag anso koros kay dek ran sarawicha o kay dek nim sarawicha po como yung ay me temple of Holy Spirit. Okay, temple of Holy Spirit we work here mimma. So ministry me Jesus wo wasalipon sambawat como yung ngoy ban demonstrate jabang wiya nan sambawat nanatamweyet korusya magnaledi kodialen Christ Regan buya song loud monaral mela. Okay? So ministry of Holy Spirit tame uya kodo puen katogela tame Christ
we are pon sambawat koton kotlong ren aramas paramas me kotlong la leka pang katokela tatoken Christ pon sambawat. Okay, the Holy Spirit glorifies Jesus. Holy Spirit kasaleta Jesus. Huh? Jesus glorifies the Father. Jesus and some Jesus kachpon sambawat again tinta Father as chokosaya Holy Spirit. Okay, kosaya Father and some Holy Spirit kodo. Holy Spirit patlong lalomo ngoy kamuyo ngoy kitrahasa metatongo Holy Spirit tame chokosaya Jesus. Okay? And Holy Spirit kodon kasaleta Jesus. So Father sent Jesus and Holy Spirit so we can come to Him. Okay? Kano katkito Jesus. Jesus ansa me Paula emasaniyo warang ko malte ko seli ibang kola pakren samayo abang katkiyang kumal ngen sarawi chel mangiermo we are yaw ngen sarawi kachti ira turki lang ngen sarawi you ime lesson in Matthew 24 ko saya iral me lolo kongo re turki lang ngen sarawi rekoye we reinen katapan nanaray kalok resotra kalok more wogla more posonla more in God kapulpulong tuwalong nan more na ramas. Okay? Langan nan mensusa ka ramata me pueki repakpaki saukop makosokosayame Messiah the King gonna come and establish his kingdom on this earth. Rawya mata me nan marke me chalu dial geboren masajailka ramata me yime ko don uyata la palana we a kingdom bang so as a Jesus yesata samelas renda so now you're gonna build your kingdom you wanna ride lost you wanna ride to weki it's about the spirit okay ngen sarau kochti kjai kalok ngen sarau we building Christ's kingdom all across the globe ya kingdomen Morka wokla kampanudial color naramas lokaya kampanudial work pasang naramas up mortoyo pogida kingdom of God huh chai mi miselina sambawat we chai wokla masale por ye liki kingdom of God de budire naramas kai de kingdom yawigi dapto Magareta means Susa la Christ resojamataome. That's the king they're waiting for. Resto a lady. Ame a lady ga ranki kamarain sama choyu mekchailanki. So Father sent Jesus and Holy Spirit so we can come to Him. Father sent Jesus. Puralaren sama fulfiller makalar te pachel kan cheka keryanga le Holy Spirit. Jesus spoken kichela cheka keryanga le Holy Spirit pagita jechoka kyanga le Holy Spirit mona paulao. Okay? Pag chel diban chel joror sangot. And so cheka keryanga le Holy Spirit Christ pokila te pachekan chel kuryangi pagmangi te pachekan ngen saraw katlong re chel. Pogita kechailen puralare kadek chailen ngayon sarawi chak chokasik mechaibang puralare kada melan so lang echo nang chan way rocken so koporpor emasani chale ngayon sarawi puchalen puralare Holy Spirit ministered to believers as so yima ka mechaiban sayer yamoman ngayon sarawi akin minister yamoman ngayon sarawi akin totokong saulang. Nambayo jami ban saira lakapanga togela. Nambayo it ditches akaskuli gichail. Saulang imagarata checking kuko selintang ramas. Alita Christ buitan Jesus na more pugita ngayon saraw yo ana potlong. Ngayon saraw may misalilikin maura na potlong. Po ngayon saraw yo ko tong kaskuli gichail. Okay? It teaches you about God and yourself. Ngayon saraw ko itong pataki ang child out of ang God o isko pwede kamu yung ay kapag kita sang ren God chasosa iskita chasosa chakara pa chasosa tak chakotong muya ang ngayon saraw ya
mà có tuần sau sẽ cái cha cao yang cái cha code oi kamu yo is ngoi era so ne sak payo tan las kila mo so ne sak payo anto mark look so ne sak payo isak payo riyesak mi bang at the day that you will know that I am in my Father, and my Father in me, and I in you. Okay, so kasi relationship. Relationship to which eu pa na, minimin pa na. Asa makrais polar, o kamu kasamolo nan amo maur, kam solaro ya imun chitin court. Kamu yalar serien court. Hindi kam yang pa na ya. Pokita, puede que acha baba kala po como soyado, abo min nandame Jesus masani. Okay, bangko tala na 19. Wat son payo last in scripture mamona chepan nak. Son isak payo irachika isak tuwa masani. A little while, and the world will see me no more. Amasani me. Kaya nga kisambaso la bangklang ya. But you will see me up kumail may bangkilang ya. Okay? Because I live, you will also live. Puweki ay mamor kapil panyang maur. Tame mamasani. Samba sola bangkilang kalabang Christ. Apuray lakan mautaw din ngayon sarawrapan wood klan Jesus ren ngayon sarawi. And da puweki ay mamor kapanyang maur. So jale bilbil makchami mi pon sambawat tepil nan lang chaka kilkilan Jesus chapona sa ngayon sarawi. Ngayon saraw kay tek siniyang ngayon saraw kay tek symbol kaya mo, okay? Symbol ap kay teki mo ngayon sarawi aramasaman apo ngayon. Huh? Okay, because I live, you will live. At that day, you will know that I am in my Father. At that day, menyaran, ekakran makip sapalan, pagkachaptar alit memelel ka, ekakran makarenkot. In physical, in spirit, at that day, revelation, makotiyala pan relationship wa koyang kamunyongoy. At that day, you will know that I am in my Father. Jesus masani, I am in my Father. Ako saya me emir rena papaw. What ki ren sama, what ki raew eutra. Eutra. And you in me. And so me you in me. And so me you in me. Okay, yan sa may takren ngayon sa rawian. So me I'm in you. And so that I'm in you. Boy, me check him at Padangi. Get Jesus in you. Get Jesus in your life. And so that me I in you. Tama nga sa Roma Santongya. And so me solar and so me kakapakapaik lob. I me kakakosaya. I'm in Christ. Okay? Klang. Check nga Padangi. Kodial siluriyesak. Yet you will challenge makarichingatay pampitalo. So mokchew yaya kasamolong Jesus na naimawr. Wasanda. At that day you will know I am in my Father. At that day, ang sa mga panali di kodiyala pan makamimi ng relationship. Jesus kat ren sama. In my Father meaning paspana. Eutra. Okay? And you in me and I in you. Ha ha! Chay kasamolon Jesus na child more ime chelasa. Apo relationship on complete good child. Me asa mag-child tipano sa wara anana mi nan Christ. Pui me chelasa lukelong na child more tame ap kachlongan buya. Akatlongan kaunda. Akatlongan kamakaligi child da. Akachala nane
me nan Christ. Okay? I'm in my Father, and I'm in you and you in me. Tamen dinda. Chakosanya me in him in us through Holy Spirit. Okay? Mintinda ki chay pampo no songen sarawia chay lambanga ko sakot. Chay kami patapatang ki chay la sakot chay sa sakot. Po sakot wewegi arang kasaletai. Asakot wewegi solarampung solaraipung. Asakot wewegi tame masani makasinan. Kay dek tame iwawangawang selila nanay ko santi. Okay? So, what the kamga watak ni bombe ansa miya sapol mo time up. Na ko sampal. Po study ki masanan ko chasrana ne. Wata wayo chasa sa tamen dinda. E wave line. Wrong asang en saraw tamen song masanim. So ni sak payo. Priya isak tuwa priya isak me you I'm landing on. At that day to it rano nag-osaw relationship with agak rano iranat masani I'm in my Father Jesus masani imimi kay dek mimi physically maintinda purlong lalo kausan okay may banta Christ mimi lali ay wiyagan chuka saleta Christ is tremelen ilama okay puwasa Jesus wiye papang me I'm in my Father. They are one. I'm in my Father. Abel masani. You in me. And so that you in me. Okay, is you, child, in me. You in me. I in you. Okay? You in me. I in you. I in you to a ya ilajalet niyam waniyam. Magarachungatay bang potlong. I in you. Okay, Christ potlong. And so ta makomyo ngoyut mire puenta you in me. And so ta magchawut mire in Christ. And so ngayon sarawi mo yaw da cha more. Ngayon saraw ngayon kota. Mesolara cha kadra deny ourselves. Kadra carrying our cross. Then we can follow. Okay? Because we are in Christ. Christ is in us. But are we in Christ? Okay? This is a relationship. Ay ban lukelong Jesus na naimor. Ngayon sarawi mimilali. Angoy. Ngoy paluar uto ka mamia pinay ng matamata upapam. Ikitiro ngayut mimi ng Christ. Okay? Kaya ka ban matawa mo patlong re. Ay morka sa chokodi, sa chokay kapkapay kay lobuyo, ay aban solaray pong, aban solaray insenay, abang kuprong kuot kele po yung kakasayame en imimure in Christ. Okay? Riya isak kewa masani, he who has my commandment keeps them. Isme kolokolay patangan and kolokol. It is he who loves me. Isme kapayada ay patangan real me pekongya. Isme kapayada ay patangan real me pekongya. Iwe wen imimire kapayada sapol mapatangkan. May ban lama mayang sarawyo me yasa Christ esapong. May lama me yaleta Christ yasa Christ esapong. Turinaleta Christ pen saygan siya mamor me Christ makakaon. Puma Christ makakaon as lara chay pong Christ pang yasansal ni mekoros. Okay? And he who loves me will love my Father, and I will love him and manifest myself to him. Tirinaramas kan mengklang God. Tirinaramas pil mengklang mo kiting kauno. Aping chay makapante. Pueno kitiwasa. Makapakong yo ngoy pakonguk sa mayo pampil pakonguk. O iban kasaliyota rem. Kasalita tuwe chok chay kapakapa pasapang. Kauno kasalita yire child. Okay? Apan ya
las kila mapo ikaskasaya ngayon sarawi, rachigajukriye sa kwanowo. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and bring you to remembrance all things that I have said. Ikasambalan chanip sapal. Ikasambalan chan muitan Jesus ram naur. Puegyo kasayayar the helper. Count Jesus masani they describe adjective yoma. Adjective to which lokaya makasalita noun, damen noun, Holy Spirit. Aya lokaya makasalita nounan helper. Soon sawasman. Ngehn sarawi soon sawasman. Ong komuyongoy. Karita matches strip sapal so sawasan ngehn sarawi. Okay, so chalibilbili yawana chaypan menakamaiki. Masananggot kasinan. Masananggot imakait line. And damachela na wiya. Okay, ganinda. Chay koros ngehn sarawi. Chay ibu sangchar na chay no kok chay ngehn sarawi. So chay libigididib. Imabuk saraw masani. Karada chay liyo gidib chay parang gidib chay chad naman ang gidib. Pwede power and deep kelaban deep little wig child. Apan sa mag-child sapal so sawasa sawasay child ko don sawas. Okay, ko don sawasay child but child na sa kodro asa pain is child. So dame ban sawas lala point makers kasi ya ye come to teach us. Ye come to teach us in all things. Okay? To bring remembrance to you. Jesus me mama sani. So sawaso bang to me ngehn sarawi. Ariaban humol skotsan ban katarotong ngehn sarawi ni maran Jesus puegi Jesus karetang ngehn saraw bang otore child. Ngehn saraw bang patak yung child song chorus. Ngehn saraw bang kitong child katraman ban song kan me Jesus masaniya. Okay? Magarita ka sambal chan uyawat-watak puk sarawi. Pak chodro ikin manokela yawat menya irama kasayamo ap masano cheng re ikin gak watak pakyujo cheng re ikin kasaya chaman puegi ngehn sarawi. Okay, wasaw kasayayar me Jesus pe masani ngehn sarawi abang kempataki kichay kaskuli kichay o songkan me chay bilpan manokelar me masani me Jesus masani ngehn saraw bang kasalayang kichay. Beto token ngehn saraw magchay sa iran wat mo. Isang patakaman. Magardenda. Yaraman uya tiyak yalam relationship on Jesus ngehn sarawi. Pueki yamo sapal akompan uya yaramo quiet time o yaraman pon sa kasali ngehn saraw rano pon. Pue ikapakapi men sa may pamproto kapakap ni sojo. So more iko sa yayarang kapan morin solang puelel chama. Chanana koirta niya chapona sa ngehn sarawi anso koros. Anso koros. To which a fellowship. Iupanon ngehn sarawi nan nga na chaka anso koros. As cho kosan di time. Anso koros. Po nature lampen we lulul. Lang anso koros magcha aware of what ye yang ya imimureng Christ mo. Magcha mayapachawa ko. Anso koros. Kakak-release kapakap kiaramas kalok to which I'm more ready and so koros. Kachapan song me kokonin istuno kapakabari isuka kapakap kiya so relationship ngehn saraw you set your heart ready all the time. Nan kakak share okay nan kakapakap kilaban kakapakap kilaban okay kachana now in the anawi may bangkol tamay po kita ngehn saraw ka peponasa kuma partner ako tong kaskuli komuyongoy. Amen. Praise the Lord. Chay kapakap kalanganan ko ngehn saraw ka pangamarong saraw kalangan kapang kiyang komi tunom ka chinye yang kit kaskuli kit yay kapakap kit koros mo yorong sapal mo masan sapanan la po nasay komi an la rongasang komi kom kachton sa wasay git kom kachton kasalayang git mapit kot
umepit kit penkit posesuto oso mangi tungan mepit at alu ewe uran dama ko prongot metogay kit sa kaprayang kami at kapen kasabag kalangan ng kami kamgatin yeyang kalaudela at men watawat at men wewegi at men kosakosayang kami aban salami min program aban min ang lifestyle mes poyegi at limbakong kami yo na say kami saban kapakapan sokoros lokaya toror tepil lokaya mepil sa matawada o kada pan communion and Ngehn sarawi ni marang kaun Jesus nuwiat kaun at sangkamor kukulata amen kalangan kasalelia